Iya, oke, oke, oke. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे A very good morning to all. On behalf of TTODC, I extend my warm welcome to all the newly elected honorable MPs and each one of you present here. Namaste, Kulunka. In exercise of the powers conferred by the TTADC Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985, Honorable Governor of Tripura is pleased to issue orders for due constitution of the newly elected district council and in accordance with Rule 166(1), Srimati Sankri Das, LR and Secretary Law, Government of Tripura is hereby authorized to administer the oath for affirmation to the newly elected members of the district council. I would like to request Srimati Sankri Das, LR and Secretary Law and Government of Tripura to initiate the process of administering the oath or affirmation to the newly elected honorable members of the district council. Now, I would like to call upon the newly elected honorable members to come on the stage one by one for taking oath or affirmation to the Constitution of India. First, I call upon Sri Bhavaranjan Riyam, 1 Ramchara Jampui ST. Angkang Bhavaranjan Riyam, di sini atau dengan member sektor Subagani Mumbai, Mai Kamu, ini tapi mau pakai bangun pakai India di Constitution ni dia ain sesuatu kami putih dia pakai ini apa dia kamu mengenai di bawah ini Now,
Now I call upon Srimati Manju Rani Seta to march mark. As she is absent, now I call upon Sri Shailendra Nath, Sri Dasda Kanchanpur. Now I call upon Sri Ratish Tripura, Port Karmachara ST. Saya jondong kata tersebut. Angnoka. Ronald Lero, dia toma bagi main. Ronald bisa sebisang main. Norka. Now I call upon Sri Ismail Joy Tripura, Pai Chamanu. Now I call upon Sri Hollywood Chakma, 6 Manu Chelenka. Norka. Ani fikir kan? ত্রিপুরা উপজাতি জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদের নকশায় করছে আগামী যাদের বোঝেন উত্তর নামে খবর বলি দমন মুই এই নদী ভারতের সংবিধানের উপরে একামনে প্রতিন দিচ্ছে আর আদিম মবৈকে মুই ভারতের সার্বভৌমত্ব আর জদায় রক্ষে করি আর মুই যে দায়িত্ব প্রতি দমন প্রতিন বিচ্ছেদর লগে বলে তাদের সাথে Now I call upon Sri Dhirendra Debbarma, 7 Dhanchara Kachuchara. Hanya kayak pokok ini. Adi. Ang Musang Direktur Departemen Different Tribal Areas Autonomous District Council ne Adong Unggui Kongkak Maya dulu Kaitoni Unggui Sumai Kangui Sado Kurakti Koito Kenargui Sumai Kangui Sado Barot
Elembag ni disingti ada kerongno koido kubui. Orok bomoi ang wagdagoi kongmani samungno abai kupai tangan. Now I call upon Sri Kaprachoriyam at Ganganagar, Gandachara. Out. Hari ini seperti. Tama. Ang Musang Saprajiriya Tripura Tribal Area Autonomous District Council ni kehar tui pangkiye tungyok paimon yok wo isono duai laye smai tang ye satawo abono se krok kiye au ye smai tang satawo parot hakko bai snam tungyok mo pa kerong raida rauno mukha bai hak ye mukhrong bom jaye ani satawo pau tungyok mo samung rauno ang abai kubai ke tangai Now I call upon Sri Prashmit Verma, 9 Halali Ashram Bari. Out. Macam Prashmit Deborma, Tripura Tribal Area Autonomous District Council ada munggai. Conggak mani yakulo mahaduri munggai semai tanggai sajawo. Geraknya kudu nargai semai tanggai sajawo. Barokni bagi disingkui saja kerano kudu kubui horok bomoi ano bokjagoi tongmani samungno kabai kubai tangai sampai. Now I call upon Sri Rajeshwar Verma, 10 Kulai Chandra. Bukan Rajeshwar Deborma, Tripura Tribal Area Autonomous District Council ada munggai. Conggak mani yakulo kaiturnis semai tanggai sajawo. Geraknya kudu nargai semai tanggai sajawo.
Baru lembaki singkir hadat kerangno itu kubui orang komui anu baktekna tongmani samuno abai kubai karena amat. Apa yang nak? Oi, siang nak bayar. Now, I call upon Sri Utpat Burma, 11 Maharani Purtoliama. Masih Ang Muntah Burma, the Tribal Area Autonomous District Council, Abang di Kongat dan Yakibo. Terakhir Putunaratik Maitani Sakau. Orang nomor di sini kata kerana kuitu kui. Orang umum, anak kok paris kamu, nak kau kubai kaknya. Now, I call upon Sri James Burma, Swayam Ramchandra Dhat. I, myself, James Burma, Tripura Tribal Area Autonomous District Council, Adam Ungli, Chongzakmaya Gula, Taikonis Sumai Tangui, Gerakya Pertenaragun, Sumai Tangui Sadau, Barat Elembakni, Bisimpu, Hazak Yarallah, Perente Kubui, Khorok Bongui, Ana Bagzagui, Dongmani Samullah, Kabai Kubai Tangai, Berada Johamai. kenal sini. Wah, itu. Now, I call upon Sri Ravindra Burma, 13 Simna Kamakar. Ada jatuh. Yang mungkin disiplin yang Musang Ravindra Burma, Tripura Tribal Area Autonomous District Council, Adam Ungli, Chongzakmaya Gula,
Kaitoni Mungui, Samai Kandis Hao, Maro Elembakni, Isingkui, Hadak, Erano, Oito, Hobui, Korok Homui, Ano, Hoksagui, Tongmani, Hamuno, Habai, Hubai, Anna. Now, I call upon Sri Runia Deparma, 14, Vijan Nagar, Bhakti Nagar. Nanti kita mau ke rumah dah. Mau ke rumah mana? Oh, I would thank Runia Deparma, the Provincial Areas of the Council, Adam Mungi, Songjakba, Yakulo, Kaitoni Sumai Tangai, Sadawo, Virat Poito, Narake Sumai Tangi Sadawo, Paro, Elam Gardner Pisinti, Hazak Kerono, Poito Kupui, Poro Pomui, Amo Bokjaki, Pongano Samuno, Habai Kupai, Tangai, Habai. Now, I call upon Sri Jagdish Deparma, 15, Zirania ST. Okay. Look, jump. Bro. Look, jump. Namaskar. Jagadish Jagor. Tripura Tribal Areas Autonomous District Council. Adam Mungi, Tongzama Yaglo. Ishwadni Mantri Sumai Kami, Sadaw. Trakhe Puito Nargay, Sumai Kami, Sadaw. Bharaw, Elambakni, Isinti, Hazak, Kerala, Puito Kubui, Hora Bonui, Ano, Waksabi Tongmani, Samuno, Habai, Hubai, Tangai. Now, I call upon Sri Jitendra Deparma, 16, Mandai Nagar, Pulinpur. And bukan sistem format Tribal Areas Autonomous District Council atau Mungi. Tunggal Maya Blok, Kaitoni Mungi Sumai Tangi Sadawo, Trakhe Puito Nargay, Sumai Tangi Sadawo, Barat Elambakni Isinti, Hazak Kerano, Puito Kubui, Poro Pomui An, Boksakuni, Tongmani Samuno, Habai Kubai, Tangai, Hambat. Now, I call upon Srimati Deepa Deparma, 17, Pekwar Jala, Jannajo Nagar ST.
Masakti kita terima. Tripura Tribal Area Autonomous District Council ni ada wujud mengenai contoh panitia kalau kaitu ni mengenai berakit samai kami ada barat hak betul ni kelembab ni fishing tu hazard kerana untuk tahu kubui produk bomai ano bomtamani baca kebas kamu kabar kubui no karena betul. Now, I call upon Sri Suraj Dev Verma, 18 Qatar Zila Jammu Jala. Macam Suraj Deverma, Tripura sab bodoh baik, bodoh angkor kok sab, ada sungai, contoh maya, kaitu ni tulis maya, ada, terakhir koi tu naragai maya, barat elam bab, isinti atau kerami koi tu, kubui kok merokai, anak kok semani, sama, sabai kubai. Now, I call upon Sri Buddha Kumar Dev Verma, 19 Amtali, Dolaghar. Macam Buddha Kumar Dev Verma, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, atau melalui Songcakna yang lo, baik ini semai tangga, sadaro, berakhir untuk naragai, semai tangga, sadaro, barat elam nak bising koi, hazard kerana lo, untuk kubui, hal bangui, anu, baksari, panuan, hamuno, habai kubai tangga, belanya habai. Now, I call upon Sri Purna Chandra Jamatia, 20 Pilabaka. Ang poteton bersama ya. Di sini atau emangnya kolot, pangdamanya kolot matai kotor, bawa kerja ni menggui, semai tangui sadau, barat kotor ni elembak, kata kerana ang kotor bayu, di angin sakau bangkat kodano, kabai kubai, bakro bangui sama tanai, amu.
Now, I call upon Sri Chandra Kumar Jamatia, 21, Maharani, Telangana. I, Sri Chandra Kumar Jamatia, having been elected a member of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Volunteer. Now, I call upon Sri David Mura Singh, 22, Kataria, Mirza Rajapur. Musang David Murasi, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council B, Lukurai, Samjat, Adam Bungui, Samjatma, Yagulo. Sini Mutairok Tei Bala Holicante Kaitorni, Sumai Kangui, Sajau, Grake Putanaragui, Sumai Kani Sajau, Baro, Hakutorni, Elambaki Bisingkui. Khazak, Kerongno, Puito Kubui, Korok Bomoi, Ano, Borsali, Komani, Samuna, Harai, Kubai, Tangai. Jai Gurala, Jai Prasad, Jai Khansa, Bharat Mata ki Jai, Jai Guru, Vande Mataram. Now, I call upon Sri Kamal Kanai, 23, Ampi Nagar. I, Sri Kamal Kanai, having been elected a member of Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, do swear in the name of the God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. Now, I call upon Sri Dhananjay Tripura, 24, Rahima Vedi.
Musang Bahanga Tripura, Tripura Tribal Area Autonomous District Council ने आदाम हुए चंद्रमा यागलो काइटोनिस समाज कांग्रेस साधवो ग्राफिक कोटो नारगो समाज कांग्रेस साधवो भारत एलन बागने उसीते खाजानी खाजर केरला कोटो दुबई पर कोमल आनो वंजागो कमनी सामुनो खाबाई दुबई कांग्रेस Now, I call upon Sri Sujoy Uchoy, 25 Nutan Bazar, Malbasa. Sujoy Uchoy, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Lead, Pohatui from Saya Layana, Vishwani Mumbai, Soito Kawoi, Boy Katu Mumbai, Akan Karuye, India Army, Roito Royan Komodoi, Maninai, Ake Amje Tama Kaitumi, Abuna Hati Chuk Mumbai, Samukana, Hata. Now, I call upon Sri Kenaram Riyang 26, Veer Chandra Nagar, Kalash. Now, I call upon Sri Debajit Tripura 27, Purba Mozipur, Buratani. Tentang Deputi Tripura Tribal Area Autonomous District Council Adam Mungui, Songsak Mayagolo, Kaitani Mungui, Semai Tanggai Sazago, Parot Elebak Dibisikte,
Haza Kerano, Puju Kubui, Korokoi Ano, Bokzabui Company, Tabono, Habai Kubai Kane, Habai. Now, I call upon Sri Panjam Mom 28 Silachari Manubankul. All members have taken oath in accordance with the provisions of the TTIDC, Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985. I would like to convey my sincere thanks and congratulations to all the honorable members on completion of the oath-taking ceremony. I also convey thanks to all the officers for their cooperation in successfully organizing the oath-taking ceremony. Now, I would like to announce that under Rule 17.1711 /1, Honorable Governor of Tripura is pleased to appoint Sri Jagdish Debbarma, elected MDC, to preside over the proceedings of the first meeting of the newly elected council. I call upon Honorable Member Sri Jagdish Debbarma to take his chair to preside over the first meeting and advance the further proceedings. Thank you. Officials to the first meeting of the 9th TTADC. As per conduct of business rules, to the first meeting of official the Autonomous District Council Chairman and Chief Executive Member elected Elani Tamani. Jasapana Kasha Karone, Tini Official Chairman TTADC and Official Chief Executive Member elected Khajaria. বলবাবই পরবর্তী সময়ে তেরোশো সিটি কংগ্রেস খাজাবি কতাল চেয়ারম্যান তাই সিএম চন্দ্রভাই বলবাবই গভর্নর ভাই FM খাজার প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে অবহানি দায়িত্ব অবনো সাগলেন তবে তিনি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার তিনি সময় প্রোগ্রাম
दुई चेयर नहीं 100